market, svaki market, znači imamo kupce i imamo prodavače, jel tako? Sastoji se iz onih ljudi što kupuju i iz onih što prodaju i to diriguje cijenu, jel da? Znači ovaj kaže, ja ću prodat Bitcoin za marku, ovaj kaže, ja hoću da kupim Bitcoin za 90 feninga, jel tako? I to je ta knjiga, automatski imaš crveno gore, ovaj prodaje za marku, a u zelenom bit imaš da kupuje za 90 feninga. I to je tržište. Dobro. To je jednostavna verzija tog tržišta. Ma ja, kontam. Šta se tu u pozadini dešava? Te informacije što sam naglasio da je to sve marketing. To je sve marketing. Evo vam očit primjer. Znači, Trump izjavio tu, kurs ide dole. Zašto? Zato što je njima trenutno u interesu da akumuliraju što više bitcoina, jer što bi država, znači ako hoće sad država da to drži Amerika, što bi ona davala, brate, 100.000 ili 90.000, njima je biti što bitnije da jeftinije. Da što jeftinije uđu.